Razı yok mu? Neme? Hayır, toxtamaz. Sen toxta deme. Bitta söyle ova yok da. Razısın mı? Cüzbe? Men unatamam. Ana, toxta. Akıldın özüne olsa eğer bürek alıp beriyotgan başka. Ya akıl özüm akıl çavata bol. Razı ol var. Ne var kimge satsan akılga Akıl üçün de. 1 milyon 100 bin so'mga akıl palva. Zor bol. Dostlarımdan ketal var. 1 milyon 100 bo'ldi. Sıylagan şunçalık bolat. Молодец. Ova. 1 milyon 100 so'm. Çıday olmaydın, ketal bay joşa. Herkesten ama bilek kasıran değil de. Ya bu ay. Anday güzetmeydiler. Bunun kanı boşan çapıyor. Şuna barat. O jasa çısı kolunda tursa производитель ali nemesi. Zavodi kolunda tursa senin. 100 bin dolarlık atlardan olsun. O adı şu ergin. Oşa hit kılıp. Özü Ben seni hit kılıp beretler ümit kılçalarım. o kendinden özü 3 at geldi. 3 öten kalıp kaldı da. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, qatorlovchilar, ot suyuvchilar, жылқы kuyirmonlari, amansizlarmi? Bugun Jalolobod Noken Burgondo aylakmatidan bunday toza qirg'iz жылқының bir tektüsünden satuga chiqyapti bunlar. Hozir esinden yaxshi qilib ma'lumotni olib beramiz. Ma'lumot olgancha sizlar kanalga qatalib, shunday tektü, toza qirg'iz жылқысын izlagan tanishlarga videoni bo'lishga ketamiz. Anda mes aka Atın malumatı ne koz bir çetten başlayırıyla. Aka öz bastırıp koşutuyorsun. Atты şu legendarlı Torat'ın balasını şu dairekadan algan biz yazda. Bayağı milyonun şerikleri eken aka. Allah bu kadar satılgan attın. Şon jeleleşi жазda alıp aygır koyduk. Aygırdan gelip içine bağıp жаңасы өспүрүм нерсе тарбиялаш керек. Кушту жакшы. Aka aygır koyduğunuz ulaka salıngan mı bu? Şu geçe 1-2 gel aralat. Barışları жақшы. Barışı jakşı. Ошондо азыр кандай деп айтабыз ака, улагына жооп беребизби же кандай болот? Barışına жооп берели. Келесине барышына жооп беребиз, а бирок тамай үйрөтө элексиз, а? Yok, at tamay takşal elek. Бар отат такшал элек. Өспүрүм нерседе. Ошондо жаңасы болсо 4 жаш болот экен да, ака? Өзү көрүнүшүнөн жеңил курч нерсе экен ака, а? Курч нерсе. Бою канча чыгат ака? Ben 1.55'te varsa gerek. Бою 1.55 тинте керек, а? Ооба. Мындай жетелеп караганга аттын мүнөздөрү кандай ака? Үйдө келинчегим балам сугарып карап. Жаңадан барса корсулдайт анан өзүң көнүп калгандай бар. Сизге көнүп калган, а? Ооба, аял киши карап атат дейди. Балам карайт. Бала чака деле мине берем да, алып кача турган адаттар жок, а? Мингиз албайт. Корсураак нерсе. Жаш балага. Жакшы. Окей. Дайреке саткан миллион менен бир желеде турган ат экен. Ошондо чоң тараттын балдары болот экен да, чоң тарат деп коёбу эле. Окей. Жаны бар. Сүрөттөгүдөй ат экен да. Машалла, машалла. Чозулуп турушун жаны бар. Чатка аяктары. Ушундай төз бастырыңчы ака. Чатка аяктары. Да каласа айгыр коюп, бияга айгыры тамай экен. Ал улакадагы салдым дейт, барыштары жакшы дейт. Мунун череги быйыл күздө Алабукада Сумсардагы Акылбек палбандар сатып алышкан. 1 миллион 50 болгонбу ушундай да. 1 миллион 150 миң сом болсо керек. Дал ошол ат менен бир желеде, бир үйдө бир аттын баласы. Басы канча болот ака? 600. Басы 600 миң сом экен, туугандар. Кудай кааласа жеп ичси, ден соолугу зор ака. Путу колу таза. Путу колу, ден соолугу, Кудай кааласа.
Зор, а? Жакшы. Окей. Атты колдон келишинче тарттык, маалыматын алдык туугандар. Эгер биз ала албай калган маалыматтар болсо, эсин номери экранда болот. Эсине чалып байланышып, содалашып алсаңыздар болот. Окей. Таза кыргыз жылкы формадагы зор экен, кудай кааласа. Азыркы учурда ака даяр экен да ата. Эгер келемин, салып көрүп алам дегендер болсо деле келе берсин, а? Бир арылатып көрүп алсаңар боло берет туугандар. Соотуп даяр кылбайт турат. Болдан да маалымат жеткиликтүү эле болду ака. Калган маалыматтар эгер ат чаккан болсо эгесине дагы чалып, сурап, жакса келе бересиңер туугандар. Адрес Жалал Абад, Нокен Бүргөндө айлык өкмөтүндө.